dah hadian filai kum tu hadian mengilam move ya kena isu jangka biomedical waste bad haju hi ke jaka ke Martin kepada general waste ta kata ka bombat hak arfoi trik ngila khang tala kum tu ya ke Martin hang thien na ka benta ke tu jing e ke bangi kendo kepada long pending isu jangka mulai pra tu di kisnam gila ya i poison senuru ta hak tu ka hadian mengila pressure kum tu nagal yang minister in charge mas ne halang dhap wuri in charge ya kan urban affair ban ka municipal tu lawanna banyu kejat haka hasait haka arfu arterik ta hadin magajungan gajung tu sengi tu sibun ki ing lai kran hang tu bat ulong ba is better to come into the table ta bangi come into table ga bomol mentaka lai terik ulakhat yangi ya kan gejelang bangin discuss bat habangi wan hang ni rekat bagi nongelam stong jang mulai haka syatri jang mulai ton dorbar rengkat ki nom bikhat MLA bab ki saukme MDC ba tebar lang patau tinggal dalang hang ni ngiwan hang ni ngiwara ba suggestion nak benta ke jing ke bangi kendo apa kesno mulai habai de bukti ke Martin teki suggestion sibun suggestion kini kiri orang ba ladap ai te nagal yang samla malai pelun ro ladap ai te bat nagal yang kiri orang ba fair ila ala lang jong ke benta ban ajimut ya ke sorka te habai de bukti ke jing ai ke jimut ke jingi kalong ba ngila ai ke jimut ke government ba lokum noru kila de ben reduce ho la rakim pala ban penyo ya kata ke jakarut ne hari kidi ban sna kalat kalenti ba kidi ban lek ya kalan fil kila ban lek sakon ngono jaka kata ke hadek jang government ngingim la ban ong iya ya kata hari kidi hadek jang government kila ban lek lan fil sakon ngono jaka ta bomut banging labuk da kepuar ba lakum no kidi ban and reduce sok ni tu ko wes sang thie wadan sang thie ngono 50 hadu 70% kanang ba kani ka jing sma nang thie kala ban ja no nagi por sa kepuar kata kadi gajing ajimut jang sa government but habai di ba kemudian ka biomedical waste habai di ba kani ka biomedical waste namar batat kum ki akhi nagal yang ke department ka kam apply dah kam apply ngila ai kat tu kat ni suggestion jaga government ru balak no kumnuru kat pala hi ke di ben remove di katuru namar kami hap namar waktu kum ka akhi kalong bet sanspa mitar naga residential area te not less than 250 te kan ni ka 250 ru kampat apply hang te ya kan ni ru ila keren ila stress kan ni ka benta te ngila keren saya ki bakin hap ban sim khai kan ni ka benta khnang ban la ban bangin like nak kena jing ia habai de ba Martin ka balong profile tinggi senang ong ping la da reality basa ko wei perlu ka bangidan ke jing sngo ka bangin la ai jing ke government ro kalong ba khathi ka lenti rem hang ti pla iam kadi ka lenti ka kadi ka surak ka ba snau khareng ni ko ban preserve ka tu surak ro teh rai ban preserve ka tu surak dan ban da ka nyut nang tin jerong hagis nang ki por la lai kala khlam ka tu ka ro jang ka Martin tengi tiang bayi ya ketu kesurak kan duk no tengi kuat kan kumbakan ke puak ke kubit ke bagi beri kan hak on dang mas bek kemni te lada ka thi kesurak hang thi ka bah lada ka nyut nang thi lala ban kerja no lada gini kijing ke bangi dang tengkuk ke kubit kemni ki beri at least kilak kan relax lembaga thi ka direm ke badai ga jingsna ka bau pareng la bon aduk por handai thai men swa te kan ni ka dijing angnut ka jangi kita mulai bat undong mulai hi kwa su ka Martin kan dan hang thi mono mulai hi kwa su ba jing sama kan nang yai kiu kesnong nong kuar lai genduk jing e moyong lai genduk jing e ki adjoining area ki badi hapok snong mulai hi kan nong jayur selai karya nong pedeng modal baki nong lum yor het ter kilang kit lang kan jing i kan ni jing keta jing kan jing RB ki bami nang ni ngani tu ipi lai wat pukuni ru pilai hapok moyok hang ti hapok Martin de mentah him pukuni syu ngalengu ai kan ni boleh pukuni ru dan syu ang ti mata bang Menda pukuni syu hagi Islam pun pula lain. Hagi ni sansnam terus nam ja dang dan pukuni pok hati pok Martin. Mentam dan pukuni syu ka bombat bakal RB ka bami nak ni ka Martin deh. Kalau kata aduk kata di kimran. Kan itu piwat ka ka bedrin dang tur ni. Ka ka bedrin nak tu ka nak ti ka wies nang tian ni ka nok sati support dam sai su sam kho sa su yam sati. Te phim tep ka i ka bejia itu gi dok khada penat nang ti. Te ko ka bami nak tu ka biomedical waste tu kat kum ka ak ngai hajing sisa ya ka tu ka bami nang tu kilaban penang kam sai kali ban mi gitu kali bami nang Pak Martin henry ya ka tar ngi iba ka biomedical waste treatment plan nanti kambiak te gini mat ki bangila stress ya ka government kan hak ban sim khia te ngi ngila de persai ba lada family hak por gembangnya ngi kumba mangi nak yang sama perlu mangi kena mulai ngila boi ka por te ngi masih hingin hak ban ya bisa khat ni ka ngi numpat sang thai ni ka luka jumbo por niru kena pala nomor pada profile pratlop ngopi pratlop politik senam insu solve nak takat tu ni por kata nam lah hiban te ring la subuk ya ka por bakat tu kan ni por lakum kum nuru jadi ban lek ban pen kaya ban pen ino dak kam khanang bagi no mulai kin hon ni ketika jing ya ti ngorta